Uma isizwe kufika isizwe, ake ngenze example, khona isizwe sabantu, khona isizwe sabelungu, khona isizwe samabhunu, right? Uma isizwe thizeni sifika ezweni labantu, sifuna ukuthi sidle izwe, sifika ngempi, mase sifike ngempi bese siyabahlula labantu esifuna ukubaphuca izwe, sibaphuce izwe. Uma sesibaphucile ukuze sibakhonke, noma senzele sure ukuthi ngeke baphinde bavuke bayohlezi bengaphansi beyigqila, kunezinto eziwu-4 isizwe leso esizenzayo, kahle kahle ziwu-5 izinto ezenziwa isizwe esisuke sinqobe isizwe salelo lizwe and sebefuna ukuthi basikhonkarishe. Number 5, basiphambanisela umlando, basiphambanisela umlando, basiphambanisele imvelaphi yabo labo bantu ukuze bengezozazi ukuthi bawobani. Abacindezeli, they make sure ukuthi umlando wakho bayawucisha. In some cases lowo mlando wakho bayawuthatha mawukuthi muhle ucebile, bawuthathe bawufake kubona kube ngathi owabo, bese bekukhonzisa wona wena kanti umlando wakho loyo. Kuzothi number 4, uma isizwe sesidle izwe sanqoba, sesifuna ukuthi sikhonkarishe abantu balelo lizwe, sibakhonzisa uNkulunkulu waso leso sizwe. Uma kuwukuthi asinayo uNkulunkulu waso, siyamakha uNkulunkulu ozokhonzwa yilabantu asebeyigqila noma yilabantu asebenqotshiwe, siyamakha. Masifuna ukwakha ithole legolide sizokwakha ithole legolide balikhonze bonke kulelo lizwe. Masifuna ukwakha mhlambe uNkulunkulu wembuzi noma uNkulunkulu wani, sizomakha lowo uNkulunkulu, bonke labo bantu balelo lizwe bazomkhonza lowo uNkulunkulu, bashiye uNkulunkulu wabo baze bamkhohle uNkulunkulu wabo. Amagolozayo ukukhonza lo uNkulunkulu owakhiwe leso sizwe noma uNkulunkulu wabezizwe bayabulawa phambi kwabo laba abanye, ukuze bezosaba laba ababonayo abawofakazi, bafundise izingane zabo ngokusaba, nezingane zabo befundise izingane zabo nezingane zezingane zabo, kungene all over. Bagcina sebengasazazi ukuthi bavela kuphi, ubani uNkulunkulu wabo, ikephi la kumele bakhale khona ezisizwe. Bagcina sebengasazi inhlobo, bakhonze uNkulunkulu wabezizwe obunjwe izizwe. Sisuke sifuna leso sizwe ukuthi senzele sure ukuthi aniphinde nivuke. Kuzothi number 3, uma isizwe sesinqobile ngesinye isizwe sakulelo lizwe, into esiyenzayo sibenza labo bantu balelo lizwe basikhonze. Mawukuthi abelungu bafike banqoba balidla izwe, bazosenza thina bantu sibakhonze, singaboni ukuthi khona singayenza thina abantu abamnyama ngaphandle kwabelungu. Njengoba kwenzeka eGibhithe, bathini bathi kwakungcono sisaseGibhithe kusha abantu abamngoni, bathi bekungcono sisaseGibhithe usikhipheleni bese besho kuMoshe uMoses, bethi usikhipheleni eGibhithe, wena osukelile wasikhipha sibuyisele khona, bekungcono sayigqila ngaphansi kwabacindezeli. Namanje labo bantu basakhona abathi bekungcono kusaphethe umlungu, lelizwe lilutho ngaphandle komlungu, mangase kuhamba umlungu ngaphela nya. Isizwe esinqobile sikwenza usikhonze. Bese kuzothi number 2, uma isizwe sesinqotshiwe, laba abasinqobile benza sure ukuthi asikwazi ukwenza lutho ngokuhlanganyela. Senze example ngesizwe sabantu abamnyama ngoba isona sizwe esinomlando okunqotshwa ezinye izizwe zisicindezela. They will make sure ukuthi nina nabantu anikwazi ukwenza into ngokuhlanganyela, anikwazi ukwenza into ngokubambisana. Ngobani uzovela omunye umfowethu enze into lapha bese ngithi mina hayi umXhosa nje ngumZulu mina,
ngumZulu mina, okunye akubalekile ngumZulu mina. Uzovela omunye umfethu la bese ngiyambuka ukuthi oye kanti usonto endaweni ewukuthi mina ngumKristu, mina ngeke ngizwe ngumuntu oyisulumane. Isizwe esinqobile senza sure ukuthi anikwazi ukwenza lutho ngokuhlanganyela. Asikwazi ngisho ukuzenzela ukudla kwethu. Asikwazi ukwenza into ngokuhlanganyela ngoba sisizwe esibulewe. So abacindezeli nabantu abanqobe izwe, they will make sure ukuthi anikwazi ukwenza into ngokuhlanganyela. Noma nizama nithi nakwenza lokho kutotoya lokho into ephelele emoyeni. Abanye bayanigxeka nithi nizama lokho kutotoya ke lokho. Bathi asiyenze thina leyo nto leyo. Ekuthina nje lento leyo ukuthi asikwazi ukwenza lutho ngokuhlanganyela. Ngobani into yakhiwa abacindezeli befuna ukwenza sure ukuthi nihlezi niphansi. Bese kuzothi number 1, uma isizwe sesinqotshiwe, abacindezeli they will make sure ukuthi leso sizwe esinqotshiwe siba dependent. Mengithi dependent ngisho ukuthi sithembela kuma systems aso. Kanjani na? Thina abantu besikade sidla ukudla kwethu thina before abacindezeli. Before kufika abacindezeli abadla lelizwe lethu, besikade sidla ukudla kwethu, sikhiqiza ukudla kwethu. Sine system yethu yokudla. Namhlanje mangase kuthiwa kuvalwe izitolo ezithize, bangalamba bafa abantu indlala. Ngisho sibone ukuthi sidla ushevu still sawudla ngobani asaso ukuthola lapho ukudla. Sithembele ku system yesitha. Sina abantu besikade sikwazi ukuyilapha ngokwemvelo, ngamakhambi nangezinto zemvelo. Namhlanje sithembele kwemshayanguzo yesitha. Mangase kuthiwa siyayeka nje ukuyidedela lemshayanguzo ngafa abantu. So uma isitha sesinqobile sizokwenza sure ukuthi uthembela kuma systems aso. Ngabe education system, i-justice system, indlela yokuthola ukudla, all the system lawa wena ozothembela kuwo. Ngisho indlela yokuyiphilisa kuzobe kuyisystem yesitha. Sizokwenza sure ukuthi uthembela ku system yaso and leyo system ivuna sona. Siyabonga kakhulu.